Saphinze sahlangana mbukeli kungilesithathu enyangeni yeLweti etindzabeni letenabanabile Letisematseni. Angikubingelele ligama Dozakhe Mathebula. Khumbula letindzaba tiyatfolakala enkundleni tekuchumana ku YouTube na ku DTT kanye na ku SABC Plus. Hlala natsi sichubeke nato. Esigabeni sekucala selihlelo singena nalelethi kunesisho lesithi umntwana longakhala ufela embelekweni. Ukhala leSmartphones umntali lothunjelwe umntwana kuleli viki lelingcile ngolwesine athunjwa ngemadvodza lamabili lekuthiwa asemkhatsini kweminyaka lenge-20 kuya ema-25 eWitbank emalahleni kulesifundza saseMpumalanga. Umntali longafisi ukuthi utsalula uceleke lisito ngalesigameko emaphoyiseni ngemva kokuthi labafana bamshayele lucingo bamfuna imali lengu-20,000 wemarandi. Nanome-ke kunjalo sizatfu sekuthumba umntwana wakhe kuthiwa-ke bekukumphocelela ukuthi avume-ke licala lokweba imali kabomngani wakhe. Utfolakele-ke ashaywe yanemvimbo kuthiwa-ke akakhoni nekuhamba umfana loneminyaka leli-18. Make wakhe uthi bahlala-ke baselivalweni balala-ke benyoni. Ucela-ke emaphoyisa angenelele batfole bulungiswa njengobe bativa nobe-ke letigilamkhuba tatiwe. Emoyeni sinaye-ke make wemntfwana lothunjiwe kanye nabrigadier Selvi Muhlala lokhulumela-ke emaphoyisa eMpumalanga kuva kabandi ngaleli dzaba. Sicale ngawe make asikubingelele sikwamukele lihlelweni Letisematseni ku DTT na ku SABC Plus. Yebo, sanibonani. Siphilile make nathi. Ungasichazela kabandi nganali licala lesevele-ke nilivulile kusilandzisa nje ingabe kwendakaleni mbambambamba? Sothi Thursday bathumbele umntwana. Bathumba lo mntwana lo sengaboma 6:08 sebayangifonela labantu. Ngibone ngifanfonele labantu babo. Bangifonela abantu abathi ngifuna nge-private number. Nithi ngibobani? Bathi ngithi uma wakhanyisa na. Bathi yebo. Bathi uma wakhanyisa sicela sinakhanyiso simkidnappile. Nithi hawu ngiba kuphi yena simkidnappe sikhanyisa ngifana na-private number. Bathi angwafuni kwathi lo. Sithi la nakhanyisa simkidnappile sicela 20,000 kuwe. Unayo 20,000 uma unayo uyafuna ukuthi nyalo uma ufuna. If ufuna impilo yemntwana wakho sicela sinye 20,000. Bathi newo angazi kumele ngiseme. Nikuphi la nikhona khona bathi sisenza class 14. Bathi manje e-14 ngakuphi? Bathi e-14 kubeka wena ugubhuke uye e-14 ndosithola khona. Bathi yo angazi kumele ngenza. Ngihamba ngasuka lapho ngihamba ngivela kwenye ekhaya makhelwane wami. Mangena makhelwane wami. Ngafike ngabuza lo mntwana ngathi ukuthi uyazama ukuhlala naye. Ngathi ngasani njani? Uphi umntwana wakho wathi ngalazi ngicela ngambizi ngegama. Bathi uphi umntwana wakho ngathi umntwana wami usedaphuma ngula nje. Ngathi lo wami umntwana ngabe ngathi na. Ngathi hayi lo amathi. Then ngathi lo amathi. Ngathi ngamtshela ngithi yathi abantu labangifonele private number. Nabangifonela abathi umntwana wami lokudnephile. Khona umntwana wami lokudnephile acela 20,000. So angathi ukuthi kumele ngende njani manje. Or ngiye police station ngende njani. Wasike ngomakhelwane relaxa. Hlala phansi abantu abekho ayikho lemele abantu bayadlala. Ngathi no, angeke bandlalise abantu so. Ngona ngiye police station. Athi ungayi police station ngoba ungayi police station. Abantu bayombulala ngiyapha. Ngiphume engqondo esimene njani. Ngifanele umuntu ufana umngane wakhe lomuntu futhi phezulu ngithi awambona ikhanyisa asakamboka. Ngithi abantu bathi bamthethile la afuna 10,000 bili. So angathi kumele ngenze njani. Athi lo mfana hayi ende police station nakho. Ngithi ngenze njani. Because athi okay ngadokutela lo emali u-CPF. Angitshelele yena lo mali aphini. Yiza ngalapho ko olimuse bakuhlangabeze ngoba sengingoti nakho. Nangifika kulo mali angifika fonela amaphoyisa. As a police station. Ngoba wafonela amaphoyisa abuye. Nakabuye amaphoyisa anguthi okufanele ngifakela abantu la private number. Bathi kulahlele umntwana bathi bakidnappe umntwana wami afuna 20,000. So angathi kumele ngenze njani nasise 14 mara 14 abangidirectise ngakho. Bathi amaphoyisa manje 14 soyithola ngakho ngoba asipathi ukuthi kathi ngakho 14. Ngona sihambe se police station. Asihamba se police station.
angazi noma ipolitiki ngayibika ngegama Kukubamba kancane make. Niyakhala ngokuthi emaphoyisa mhlambe ahamba ngelinyawo lolunwabu kuleli cala nifuna bulungiswa. Ingabe mhlambe kukhona lesebakwendile? Yeah, emaphoyisa ahamba kancane ngoba gcina sekufika indlela eziningi into eziningi sokukhuluma indlela eziningi bathi kuphuma epolice station lokho songamangala ukuthi kwende njani sengareporta lo sengicela ukukhuluma ngiqala itolo lehamba nganikela sengamusha nyalo aqeda kusuka la emaphoyisa sesisimanje mangasuka la manje athi afuna labantu kuyayela lo mntwana ayabuta ukuthi kwendeke ayabuta uyasho umntwana sebathi okay sayakhohlola labantu mara labantu laba usafuna sitole fakazi cala lobo unaye nabakidnapper sive ngaye bese kumkhandisi babo manje asikaphethi nyalo ngiyabuza usolo uhamba lapho ukuthi bahluleka ukuthi bafunele abantu ngeke bafuna labantu abantu betole babhizi bangaphandle Friday bathile kimi bathumela lo mnye babe ukuthi ngibaba abantwana bathi batoxolisa lo baba abantwana ukuthi abantwana bakhe bathumbe umntwana so Make kukubamba kancane ngiyaniva niyakhala ukhala ngani mbamba ukuthi emaphoyisa awayithathi serious lena Ndzaba noma kanjani ngikhala ukuthi emaphoyisa awayithathi serious lena Ndzaba abantu inyalo angilazi kunzima namanje bafika la solo kuyafana suyathese solo babakophi labantu solo kuyafana nje bakhona ukungisiza angathi simele nende njani ngoba ngiyabachaza ukuthi umuntu ayafika angilazi mara labantu labathola bakhona ukungisiza Lokusho ukuthi emaphoyisa kude la kwendile singaqinisekisa ukuthi indzaba yenu abayithathi njengalamanye amacala. Yeah, ngasho njalo, asenjalo ngoba njalo bafikile. Ukuthi mhlambe sengiyiphothile ngicabanga khona bezekhona. Sena bafika manje babe wathobisa lo mntwana ukuthi kwendeke bachaza umntwana. Bathi okay, ihamba tela phale yakhaza. Nabaphela bathola ukuthi abekho. Sele futhi lo munye ngihamba ngimkhomba la balekela ngafona nifona bafuthi. Sele nyalo vele kafana. Sele bakabatholi bajikile manje. Bajele manje sele ngiyakhala ngoba angisathi safe ngibantwana bami. Nabo bathatha nje bathumbe nami sowathi angithumba futhi. Make bathi ngithina kuqala bona. Akanini mangala mina. So impilo lenze seyinzima kakhulu. Angikufunele babe yinhlonipho. Yes, make ngicela ukubamba nje kancane make kulesikhathi lo siphe sona mama. Sithi gijima kancane sikhulumisane naye la Brigadier Selvi Muhlala lokhulumela ke emaphoyisa esifundzeni sethu saseMpumalanga. Brigadier Selvi Muhlala asikwamukele sibingele lezabeni Letisematseni ikakhulukati kuleli suku lanamuhla Brigadier. Ngiyabingelela ngibongile emakhaya ngikesiti ngake zasePashmani. Brigadier sikhulumisana namake la wemntfwana uyakhala make uthi emaphoyisa abonakala ke ahudula tinyawo kusete lokutheni noma ke afikile namuhla ekhaya kepha ke awakhombisi kuyithatha serious na indzaba. Umsakazi ngalendlela ngiyibeka ngayo ngasho ukuthi siyatifara nelibono mina nemali ngiyazi ukuthi ungathuli njengoba le incident yenzakale umntwana wakhe kodwa kuyoza ukukhumbula ukuthi amaphoyisa asebenza kuya ngemithetho nemvamelo ethize nathi ohlangothi lethu ngisho ukuthi amaphoyisa ukuze icala liphumelele kahle sibe naloko sicala sisho sithi i-successful prosecution sokuthi information lesifunayo ofakazi lesifunayo akufuni yithi simaphoyisa kufuneka enkantolo siyaphutheleleka ukuthi sifune le information sibe nabo le ofakazi yilo namuhla bebanaye batholile ama statement ku-identifyile futhi ama-suspect amanye labe kabe bakhona ama-statement azohlangana i-docket izawuthatha inikise kumshoshiso umshoshiso uzawudecide or uzathatha isinqumo ukuthi uyaprosecute ukuthi or abaprosecute uzawusho umshoshiso ukuthi abobani labo bafanele bahambe ngeprocess yo-trial ideni bakhona so okunye lokhu sukwenzayo akuphezulu kwemandla wethu simaphoyisa sisebenza ngale ngoba ukuthi kufanele sithole ama-statement njengoba siwatholile ama-statement docket lezawuhamba
le ku-DPP for a prosecution iloko uthola kaningi umphakathi ugala ukuthi amaphoyisa abayenze umsebenzi ngeke umuntu simane simthathe simfake esitokisini ngaphandle kokuthi kube nabo lobufakazi lokufunekayo kufuneka kubufuneka enkantolo awufuneki yithi amaphoyisa. Kunemsolo lo yedwa lekuthiwa ke ulivumile licala kepha ke kumanje solo akakaboshwa ngiyakuva uthi kunelihlelo leni lihambayo kepha ke uma ngabe sekalivumile licala kepha ke asola akakaboshwa kwente kanjani lapho ke brigadier? Nakhona umsakazi kuba nemigomo yakhona lelandelayo umuntu mavuma kuloko hlala sisho sithi umuntu uconfessile iconfession yini kusho ukuthi uyavuma ubhala phansi ama confession baso yenza investigative officer or umphenyi uba khona ukuthi kuba nomunye umuntu i-officer le fanele bekhona le fanele isibhalele phansi ngayenzeka ukuthi kube uprosecutor yena umuntu lo athi uya confess phambi koprosecutor ukuze kube ubufakazi obuphelele umuntu angazochange kusasa athi yena simphucelele simaphoyisa kaningi utholakala ukuthi umuntu wenze lokho sikubiza sithi i-confession bese mafike enkantolo aqina athi cha amina angaconfess mina angavumi ngicela bengishajwa ngaleso sikhathi ilokho bakubiza bathi uwenze lokho under duress ukuthi besimphucelela ukuthi akwenze lokho ukuthi so silandela yonke lemigomo noma ngingababani lo avumayo athi ngilenzile lokuqala fanele simthathe ayenze i-confession ukuphi kumshoshisi abhale phansi umshoshisi ukuthi khani umuntu azange aphucelela ukuthi yena athathe leso sinqumo yena uvoluntarile ngokwakhe ngaphandle kokuthi bamshaye so ama-process la so ahambayo ukuthi umama azogcina naye ajabula ngoba kusasa uma kusekune i-conviction le iphelele e-right lapho azokhona ukubona ukuthi amaphoyisa bengazenzisi ngale ndlela labathi balandela ama-process bayenza ukuthi ekugcineni liqiniso liphume ekugcineni kube nesinqumo le naye azosijabulela ukuthi abasolwa bagwetshiwe or bazawukwenza. Brigadier ngicela ke ungibambele njalo sithi kujika ititolo siyabuya kuwe mbukele ke sithi sathi kujika ke ititolo kepha ke sawuthi masibuya sabe sikhulumisana naye ke la brigadier sichubeka nalo kakhulukazi nalitsaba lekuthunjwa kwabantu lekubonakala ke kwanza ikakhulukazi eMpumalanga. Asikwamukele ke mbukeli njengoba bengishilo sichubeka nalo ke lalitsaba lekuthunjwa kwabantu kakhulukazi esifundeni saseMpumalanga sichubeka naye ke la brigadier Selvuma uhlala sichubeka naye ke la sibuka nalo litsaba brigadier asibuka kakhulu kusikhathi sakho kusibambela tigameko letfana naleti tekuthumba tibonakala ke tanza kakhulu eMpumalanga ngikhuluma nje etinyangeni letimbalwa noma ke emavikini lambalwa bekuthunjwe abantu tisebenti tasemaplasini endzaweni yasemalelane ingabe mhlambe ngitiphi taba letentiwa amaphoyisa kucinisekisa ukuthi tigameko letfana naleti atendeki. Msakazi ngathi ngithi uqinisile kuba bakhona lapho konama sibe nama-incident ambalanyana kakhulukazi ehlangothini lasenkomazi lapho khona abantu baphinde kakhulu iyasebenza simaphoyisa sisebenza kahle kamhlophe siyazama ngayo indlela sisebenzisana namasotsha lawa akade lemngcele lo wase-South Africa futhi neMozambique ukuze sizame ukuthi siyivimbe leyo ndaba and futhi ngasho ukuthi amaphoyisa wethu akhona agcwele la emgaqweni azama ngayo indlela ukuthi isaphote lezo zinto lezo kungasikudala sizolontsha lokho sikubiza zithi i-operation safer operation or safer festive season operation lapho khona socala sikiple amaphoyisa amaningi ngeke sahlala ama-ofisini kakhulu nalaba wonke umuntu lo atrainile la eMpumalanga atrainile la iphoyisa njengami sizophuma singene emgaqweni singene emalokishini singene emaplasini kanjalo ukuthi sibonakale siprotecte abahlali baseMpumalanga. Brigadier ngidawubuya kuwe kancane nje ngibuteke la ikakhulukazi kumake lebesoloke la sikhulumisana naye make brigadier uyaveta ukuthi amaphoyisa kukhona la kwendako kuthini kuphawula kwakho mhlambe kuloko. Yeah ngiyeva nakasho njalo yeva mara mina ngoba vele abantu basehleli khona la elibaduzane nami kakhulu bakhombile so ngiyathuka nalelivalo ngoba bathi bayapatrola senyalo basebenzisa ifoni yomntwana iFacebook alomntana kufuthi abangani bakhe ukuthi ukuphi la khona
seyingxenye lengizisa kuhlungu ngize ngayomcela esibhedlela akaphili namanje bamthole angakhoni lutho angathi kumele nimtholise kuphi sengisaba ukuthi bayomntshontsha sengithi mina bamntshontshe ekandleni yami ngoba umthetho awukhoni ukumsita uthathe labantu. Angibuye kuweke la Brigadier uyaveta make la ukuthi nyalo labantu basonzelene kakhulu naye basebenzisa ikakhulukade neFacebook kubuta ukuthi ngabe khamba njani. Ingabe mhlambe ninato yini inhlelo ezimaphoyisa leni ngatisebenzisa kuvikela umuntu lofana namake? Yebo kukhona lokho sihlala sokubika izithi sinema witness protection programs ipumama manjalo njengoba izathi makuthi ukhuluma naye ngikume no IO sibona ukuthi yini lesingakwenza ukuze umama naye aphephe aphile kahle. Sinawo ama witness protection programs namthatha simbeke endaweni ethise ukuthi naye aphephe naye umuntu amathe sinamthatha simbeke lapho but then siphise lapho siyakhulumisana thina nabo idemba bafuna layo programs banikeza yona naye uzawathola nama benefits ngeke ahlupheke sikhona ngeke bamthethe nesikhona siyayiva indaba yakhe sizenza siqinisekise ukuthi vele uyakhululeka uyaphepha kodwa-ke abasola bona bazoboshwa licala lizolandelela ngendlela le i-right le fanele ukuthi lilandelele ngayo until eqineni ukuthi sibe ne-successful prosecution ukuthi nakusasa abanye bangacabangi kuyenza le ndaba le bayenzile umntwana-ke bazi ukuthi mongakwenza lokho uyogcina uba ehlangothini elirong lomthetho. Brigadier ngisesekuwe sesisonzela kuma-holiday kulesikhathi sanyalo bantwana labanyenti batawubeke bavalile tikola batawubeke basemakhaya ingabe mhlambe kuqinisekisa ukuthi bantwana abathunjwa kulesikhathi tema-holiday nemaphoyisa ngabe niyawubonakala kanganani emimangweni kuqinisekisa ukuthi imimango iphephile? Njengoba ngitshela ukusho siyolauncha i-operation yethu i-safer festive season. Wonke umuntu lo ake ahamba ku-training yemaphoyisa uzophuma ngeke sakala ema-ofisini sobonakala kusekho zonke indawo lezi khona nalabo sizobathola mhlambe baphuma ema-college manje baqeda ukuqeqeshwa bazobuya bazosijoyina sogcwala kuma-mall sogcwala kuzonke indawo kubazali kodwa nabo bafanele badlale indima yabo siyabacela bayenze isiqinisekiso ukuthi abantwana abaroame around bangakhona ukwazi ukuthi bakuphi abantwana ideni abasaye ey'kolweni abahlaleni emakhaya noma baphuma baye endaweni ezokuyijabulisa abahambe nalabantu abadala la bazokhona ukuthi babasupervise bakhona ukuthi bababone ngoba kuyayenzeka ukuthi uthole ukuthi nabo bathwele yonke indawo then bagcina abanye babaganga abanye bagcina baphuza amatshwala kanjalo kanjalo bazali nabo basize kuleyo ndawo ukuthi ba-check-e ukuthi abantwana bayahamba baya kuphi bahlala bakhona ukukontaktana nabo ukuthi uma kungenzeka kube ne-something leongathi ayihambe kahle bakhona ukuthi basibikele simaphoyisa sisheshe si-attende leyo issue. Brigadier asibonge kakhulu-ke isikhathi sakho lesiphe sona etindzabeni leti ninabanabile kuleli suku lanamuhla. Brigadier Sylvie Muhlala lebesikhulumisana naye sibuka la Tindzaba lekuthunjwa ikakhulukade kwabantwana nebantfu esifundeni saseMpumalanga. Kanti-ke uma sibuya ekhefini sibuka-ke lesimo selitulu lesiletheke sangcotho. Besimo lesiphuthumako eJozi bemengemumo kulandzela ukuthi kube netimvula letihambisana nesangcotfo ngemsombuluko. Tindzawo letinyenti titsikameteka njengobe netimoto tiye talimala netindlu tangenelwa ngemanti. Esowetho kukhona lomsikati lotakulwe waphuthunyiswa esibhedlela kulandzela ukuthi awe agcumukele ku-drain. Lokhulumela-ke belisito leliphuthumako eJozi Robert Mulawudzi uthe kusete lokubikiwe ngekulimala kwebantfu. Umdidiyeli welihlelo Letisematseni seluleko mkhwanazi ukhulumisene naye wasihlanganisela lo mbiko lolandzelako. Mnumzane Mlawudzi ngabe kwenzakaleni eJozi? Sibe ne-incident yemvula zihandelana ne-storm khona la endaweni eziningi la eGoli endaweni ezifana na-Braamfontein, Paulshof, Sentin,
Rosebank, Marlboro, nezinye indawo zaseSoweto. Kube ukuthi balezi indawo kube nezihlaka mhlambe zokumosheka kuyimoto kakhulu ngoba i-hailstorm kakhulu. So nala endaweni la izimoto ezipakwa khona zilimele kakhulu lezo indawo lezo. Lapha e-Rosebank kube nengozi yokucollapse kwe-roof i-hotel la eyaziwayo khona la i-Rosebank Santorini Hotel. La akuzange kube nabantu mhlawumbe abalimele kuleyo ngozi leyo. Sikwazile ukuthi mhlawumbe si-evacuate abantu ababekhona kuleyo ndawo leyo. Then saba enye incident ebekhona eMarlboro la bekhona imizi bebangenelwa amanzi lapho sikwazile ukuthi sibambisane nomphakathi lapho sikwazi ukuthi sidrine lamanzi lawo ukuthi angamushi leyo mizi leyo bengenelwa amanzi. Kube nenye ingozi enzakele eOrlando la kukhona umama owele khona ku-drainage system la sikwazile ukuthi naye simncede and then from there athole usizo lokuqala ahanjiswa ayise esibhedlela seDuzane. So ngathi mhlambe lezo mhlambe ingozi esihlangabezane nazo njengokusebenza. Maybe futhi ngaxwayisa futhi abashayeli beyimoto kakhulukazi endaweni leyo ku-N1 bekunestorm kakhulu indlela bezingahambeki babonile kakhulu abashayeli bamathikithi namabhasi baforce ukudlula kulezo ndawo lezi bezingozi kakhulu. So umlayezo wethu ukuthi sikuthanda ukuxwayisa abashayeli bemoto ukuthi bangafuzi mhlawumbe ukudlula kulezi ndawo lezi eziyingozi kakhulu. Sibabonile nabashayeli bemoto bahamba kule ndawo le esibiza emergency lane kwi-yellow lane la kufanele khona kuhambe iy'moto zethu ze-emergency services. Abashayeli bemoto bebahamba lapho bayenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi sifike kulabantu mhlawumbe bebadinga usizo lwethu. So umlayezo wethu ukuthi abashayeli bemoto singasebenzisi le ndawo le ebekelwe izimoto ze-emergency services ukuthi sizokwazi ukuthi sifike lapho kulezo ndawo ngokushesha. Khona abahlala endaweni zemjondolo zemikhukhu kulezo ndawo lezi sinenkinga yokuthi ubuningi bazo kunemifula ehambayo khona lapho endaweni ezifana nabo-Majabike, e-Alexander, khona indawo efana eCalfontein ngase-Ivory Park, khona lapha eKipville ngaseSoweto umfula lo ohamba around eCape Town. So umphakathi lapho asingavuli mhlawumbe across lama-streams lawo because amanzi sewagcwele kakhulu. Nokuthi iy'ngane lezi ezincane asizibheke kakhulu ukuthi bangadlaleli kulezo ndawo lezo because sizokwazi ukuvikela ingozi mhlawumbe ezingayenzeka. Thina njengabezimo esiphuthupayo la eGoli siyenze isiqiniseko sokuthi ithimba lethu le-swift water rescue nalaba abarespondayo kuma-incident lawo mhlawumbe makunamabhilidi lawo akolapsile nabo bahleli baon-standby. Wonke ama-fire stations wethu la eGoli high alert ayasebenza. Kukhona i-center le yethu ye-disaster management nama-officials akhona we-disaster management nabo bahlale nje babona-high alert ukuthi ukwenzela ukuthi mhlawumbe ifungana ney'ngozi ezingenzakala kuba sesiyazi ukuthi ile mvula le singaba nayo mhlawumbe neviki leli so sizokwazi ukuthi sisheshe sifike la kungaba nengozi. Lekusho ukuthi mnumzane Mlawuthi uyaqinisekisa ukuthi kusede umuntu loshonile so far? Yeah, so far asinabo mhlawumbe abantu abashonile kulezi mvula lezi esinazo. Mnumzane Mlawuthi asibonga kakhulu isikhathi sakho baba. Siyabonga kakhulu. Esigabeni setebuciko lomuhla ehlelweni Letisematseni sikhulumisana nelicembu lasematsule esifundeni seMpumalanga lelatiwa ngeGood News lelihlabela umculo wesicathami
Leli qembu limunye lwati kakhulu kubomakadzebona bemculo lekulicembu leliphumelele tindondo letinyenti lelatiwa ngeBlack Mambazo. Kanzi kubuka kabandi ngebumcoka bekubambelela kulomculo wendzabuko nekutsi lunganani lusito lolungatfolwa ngemacembu kelasakhasa uma nombeke atimatanisa nabomakadzebona. Emoyeni sina Mishek Khosa lolunga lelicembu. Asikubingelele Mishek elihlelweni Letisematseni. Ngiyabingelela msakazi wami lomuhle, ngibingelele balaleli emakhaya. Akukavami ukuthi kubonakale emacembu endalo lihlobo lwemculo lenwendako. Ingabe ibuyaphi inshisakalo? Bona akukavami msakazi wami, mara inshisakalo thina vele sayibona kubo bantu abadala iLetisematseni Mambazo. Ngibo bantu mhlamba labasicuputela basikhuthaza ngoba leli qembu kusukela kudala khona from 1987, so bacuputela kakhulu bantu abadala ukuthi nawo bafise kufana neMambazo, bafise kuhlabela lo mculo lokucula eSouth Africa. Lasungulwa nini leli qembu leGood News? Lasungulwa ngo-1987. Selihambe mhlambe isikhathi lesinganani, mhlambe yini leni kutfolile mhlambe lokuyo kwaba kuhle kuleli qembu? Sesihambe indlela ethi kakhulu lesikutholile nje i-exposure sathola ithando emphakathini, siyabuye futhi saba nenhlanhla sahlangana neLetisematseni Mambazo ngo-2019 niyenze igroup mhlawumbe iyasiphatha yas-adopt sesiphila ngaphasi kwayo manje. Lokhu sijabulise kakhulu ukuthi sichubeke sispread le music leyensando eSouth Africa kumhlaba wonke jikelele. Lokho ngasho ukuthi i-achievement lekhulu kakhulu because sihlangane nebantu labawine ama-Grammy Awards hayi 4 hayi 5 but lamaningi, so manje lokho kuluphupho elihle kakhulu ukuthi Licembu leLetisematseni Mambazo linabeleke lwati kulolu hlobo lwemculo wenu. Ingabe inganani inzima ledlalwe ngeBlack Mambazo kuleli qembu lenu? Inkulu kakhulu inzima ledlalwe iMambazo ngoba yebo besikhona kucompose tingoma mara bona bathi mabafika basifundisa kucompose tingoma ngendlela eright nekupractice i-depth ukuthi sithi align njani music u-align from la ingoma uma le isetulu awucali ngale. Basifundisa nje even nokuthi phatha ukuthi ngoba sisibuka lamalanga lamanje mphathi ukuthi kurana igroup kuyahlupha because wonke umuntu unemcondo lohlukahlukene, mara bona baMambazo basiworkshophile basifundisa ngetetimali, basifundisa nokuthi sasihloniphane ukuthi igroup yephambili nje kuningi abasifundise bona. So kusibusile kakhulu ukuthi bobe babe etinhlitweni tethu babe neqembu lapho bayidlalako la emphakathini. Kulolwati lenilithole kuBlack Mambazo, ingabe ngikuphi leningakudlulisela kuloyo losaqathula kulolu hlobo lwemculo lenwendako? Number 1 ukuthi ufuna ukuthi le music lo wendako uthande, ngoba angeke wenzawo ngaphandle ukuthi uthande lelo lwendako. Lithando ngilo number 1 kufuna ukuthi uli-implement la kulento lwendako. So bantu labasakufutha abasaqhamuka mhlawumbe labafishako nabo kuhlabela, ngingabachazela ukuthi no, abathande le mculo bonke kuyenteka nethi yonke into inesikhathi sakhona. Angeke konteke namuhla konke, indlu abazange bayakha ngawanti mara ekugcineni uyofika la kufuna kuyakhona. Ingabe kukhona yini lesingakulinzela nobe lekungalinzwela abalandzeli baleli qembu lokusha kanzi nitfolakala njani futhi enkundleni tekuxhumana? Kukhona labangakulinzela abalandzeli esitho manje sisaplena kwenda ishow yethu la nabantu batongena khona bese ukuthi sibukela lapho suka sishaya ingoma ngacabanga noma i-album yonke siyishaya because sitoba sine 1 hour 30 minutes show mara sitoba update etinkundleni tokuxhumana sitholakala lapha ku-Facebook sinayo lapha ithi Good News Cultural Music isicathaniya. Mishek, asibonga kakhulu isikhathi sakho losiphe sona bhuti. Ngiyabonga mphathi. Mbukeli diphela lapho ke talomuhla Letisematseni. Buka ke la ayitshela makhelwane wakho ukuthi siyatfolakala ku DTT na ku SABC Plus. Sale kahle. Ngikule ngithandaza awungisize ngisusizo nosami uma ngingedwa baba angeke
ngiphumele ukuba ngicela amandla ngisize baba ngikwazi ukukhuleka njalo yizonoza mina zonoza ziningi emhlabeni ayezingaqina awungako ngizule ngikhuleke ngithandaze